Didiniwe mna ayindonyanyile ebusuku kupheka mna tyhini ndivuka ekuseni mele ndiphinde ndihlambe izitya ayindonyanyile umsebenzi kamakoti lo uyadingeka futhi uyadingeka kumakoti uyadingeka futhi uyadingeka kumakoti uyadingeka buda mna ndikwekuhlamba imoto namataya kanjani sokolisa nehuva sidinga abazukulwane bakamam xa andiyazi umkhulu wawenza njani uyadingeka nginesu yazi icebo komele sibuyele embu yazi ubhuti komele simthwalele yazi buda lo mikhuba yeyakudala man yabona thina sifaka i-meeting siposte ubra ebhalini zizofika ii-babies then isikhethe umakoti kumakoti uyadingeka futhi uyadingeka kumakoti uyadingeka Who job application? Makoti nigga, agent the this is my perfect moment. Ooh, chomi, kulenzela ngqeshe ngakale opportunity nsekanga ngazo sosibini izandla. Kumakoti uyadingeka kumakoti uyadingeka Chomi, lela vele kenjana Chomi. Hayi mama tuzofika. Hayi bala vele kusini. Ngiyawanga lo kuba umntwana lo kufuna lo sonke. Athomsonke kaloku ngowami Thomuzo. Umfazi. Akasenhle kubhuti yena. Amagambuza akhe. Isikhingi sakhe. Awungaze ngamthanda ngizomgana ke. Hayi bona ngiyamfuna nje. Anginankinga ke nesithembu ke mina. Nami Chomi. Ngizomgana. Yamadoda kwaphansi phezulu lapha eyadini kuqhubeka ntoni ndibona nepost egeyithini kanti nenzani lihlazo elini lenzayo indoda engaka nibhizi nifunela umfazi yazi intangam khathi ndifonela intangam holo ntangam khawuleza ufika komhlobam. Why do you think you're the best candidate for this job? Istove sam 66 ndizomzalela abantwana abayi-6 ndinaye no-matric and isoles anchitel ndizomfakela ikarobela ubuke wanchitel. Next! Hamba up! Hi sir. Why do you think you're the best candidate for this job? Ufuna uhlambela uzizi ibhuti. Ufuna umthungela ngesikhingi sakhe. Next! First of all, ngikulelinga kamsadi Kimbo. Second of all, alileke makoti. Thino sisi. Hey namanje. Next! Uyaphi indoda yami uyaphi. Nani phakama. Buti sele mazana. Sazi kaloku saze. Indoda yami saze. Mphezini. Yimani Chomi indoda yami. Yay! What the biggie going on here? Yay! Ndingangiqhela nina phuma niphela nibona ngathi ndingunondathaza apha endlini yona othe ufuna unondathaza apha endlini okanye nje nindiqhela amahunehune futhi man khaniphume. Blow for nonsense.